Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba Joffrey S. Basan, ubra kenjo Syaki R. Basan ligi Maumer, Bansen Syar kumurang bak senong ya senong Mission Compound, ula syak pun kuburam haka R. Basan teri ujemang arjar kat kendai, haka jingelang ke Basyongkun, kawalalong hador bar hall jaka senong Mission Compound Shillong. Ya uba Joffrey S. Basan lapin kuburam da kerendia, da urang bak senong berem ke Mission Compound uba H. Livingstone Lingdo. Haka balasak hilang da kirang ba kilong kemi kisamla, bat kinong senong ke Mission Compound Shillong. Ubat Joffrey S. Basan haba penpaw ya ke jing songo syakinong senong jang senong Mission Compound ula pen ken mau banadu ki menor jang kisngi baudang simti ban ba ya keni kelengkor kumurang ba senong uban pet ya ka khia ke son bat ke jing e chiki pat ba ke senong Mission Compound ka bolong ru ke senong ka bala rembha ka badan ha ka do not jang sor silong la pen berngai ki pat ba nong senong ha keni kisngi da ki jing ruai na ki samla jang keni ke senong ha kamde ka masuk bandar Bapak Senong nama tadi pengakua nakamon lajong natrai ngala lip la slem tindai bagadi commission kebawan nagabor ujung ng kau jungi bat usairu rengkat bat kinong yetre lang hakini ki absan telikisnan kidon kibadang yetre lang hadu menta kidon kibala khla mapring jumi kumbalong managani mo bagi om ba katma ki elek sipai keburam uyo Ramadan ubah halmi training ubah kram lek kam sipai andre keburam uyo keju ngayo keburam mentar sni kadai kejing training kejing training jong tibai train lambat kum ke executive committee tapi kini kam long no sensation kadai kakam teng pi pusobha yeiwe susi iwe tendreng ngam so nomor ngale halo kanongrim teng ngahap bat pen sosi pat ya ki banga ndre apa kile ya bam dei kile ya ka bakla mapeni teng kim keren ko mo ngi tong ni mana kim keren su tendreng suki lagi ya kejimentoy ke bami nak ikam ki bami penbet aku senong hiburan Oh
Even now